Hamren Rongbong Rohang Patua Klamalong Zonal Karbi Youth Festival Ruptalin Katalon Ingsam Jinpen Kichun. Serdihun Aklam Zonal Karbi Youth Festival Adim Karkok Kapasalok Ben Swachh Bharat Abhiyan Kapachun. Denarong Zonal Karbi Youth Festival Ruptalin Asengkan Alir Alon Pen Kapajut Pon. Kardom Nili Karbia Berta Thanwang Sami Villarban Kropi Non Arjuikha Bertang Ton Pen Chitini Pha Inkore Troxy Arni Pen Chengsi Chitini Phai Thomkep Arni An Hamren Rongbong Ronghang Patua Klamalong Ingdeng Inkora Po Zonal Karbi Youth Festival Mati Ruptalin Asengkan Alir Alon Pen Katalon Pachun Pon Pusekat News Apherang Ki Hamren Pen Bertanang Pali Wecheng Voga Jok Kilangdun Arwara Tumpenang Anak Kisung Chetong Nanglo Boy Pit Sitami Kijut Arni Anta Kilangdun Amuluk Plank Set Sitheklong Nipai Thomkep Arni Anarlo Porpai Krehini Aporpen Hamren Rong Supi Arlo Pindeng Sumpot Cheng Muri Pongsi Pen Armu Kachajeng Padopon Seasonal Karbi Youth Festival Ruptalin Asengkan Kichok Aning Arongsi Radder Aphan Pachatang Pon Suri Suri Armu Chingrum Dunsi Armu Kachajeng KCS along Hamren Arong Supi Par Omplup Kihang Kataram Padopon Arni Kangsang Porpai Po Apor Penrat Amai Pi Padopon KCS Hamren Zonal Committee Amai Pusar Theteron Penmai Chapahen Puponsi Aluhi Sarpo Rup Singh Kathar Bura Rong Arat Penchatong Dun Anparta Maya Long Karbianglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Pendanglok Ongdung Prek Jamaham Pangasongja Atumta Chetong Dun Si Maya Long RDP Dun EM Teron Pen Maya Long Lamthe Kejaipon Atengke Karbia Jutang Lake Khaya Jutang Pinagapot Lake Komatne Asong Ajutang Pupe Rat Klem Rapet Dam Rapet Lapuson Rat Kachetoke Kinang Sot Pusi Ningjepon Karbia Khai Amir Dong Ansose Kapangcho Thekjiaphan Preach Achiklo Hamren along Takithip Ketheng Kerot Kardeng Asike Padoponji Puta Alang Lipen Ningjetu Baso Juta Han Ipong Mata Nangi Bang Putin Lo Pasana Bang Putin Rat Katari Asong Mata Tiriri Lailo Baso Juta Kaya Kaya Juta Baso Juta Kaya Kaya Juta Apo Dan Rat Kaya Song Tumata Lada Kaprek Litung Dan ketika saya ajukan di tuntas mata saya, baru ajukan long mah, itu kecil malu kan, tidak ajukan itu open. Ini dia nak kongsi itu tumpang tang monja pan, itu boleh naik. BJP West Karbi Anglong District Committee Pen Pre-EC Arni Baithalang Sosiardihun Klamalong Swachh Bharat Abhiyan Pato West Karbi Anglong Baithalang Sosiardihun Klamalong KCS Hawar Karbi Risunimso Arangaje Kapadoadim Pre-EC Arni BJP West Karbi Anglong District Committee Pen Swachh Bharat Abhiyan Padopen Kasalok Asai Pachun Pon Swachh Bharat Abhiyan along BJP Abang Phubang Phia Tumta Chetodun Pen Serdihun Aklamaphan Kasa Urpen Pajok Pon 2 Denarong Patua Klamalong Kibipon Hawar Karbi Risunimso Arangaje Ruptalin Asengkan Karchodun along Chitini Phai Thomkep Ajo Porpai Nerkep Apor Pen Lunkan Amalin Alir Alon Pen Chipi Ponsi Mesen Pen Kapajut Pona Berta Kad News Sapherang Ki Rubin Bepen Bertanang Pali Hawar Karbi Risunimso Arangaje Ruptalin Asengkan Katalon Pon along Kapajut Si Arni Tirikama Mai Amai Pu Chun Bang Lapen Klem Bang Pu Bang Piatum Chetong Dunsi Bang Krehini Abang Pu Bang Piatum Aphan Pohopen Archopon Karlitang Nobokumar Rongpi Amalin Joy Singh Kropensi Ingpupon Lapen Lunse Po Pansing Kroahin Pen Lunkan Amalin Ingpupon Si Jumisen Alun Parjupon Tasinilingin Pen Alangli Nobokumar Rongpi Amalin Kangpu Alamu Longke Nilihin Pen Lam Thansiri Jalo Kardom Tirikama Mai Amai Pu Prodip Ingti Pen Denarong Hawar Karbi Risunimso Arangaja Long Birbar KCS Unit Atum Kemenai Anong E Chipalong Pon Adun Tu Anong E Votung Aji KCS Unit Lapen Ingdeng Ketom Anong E Donghap KCS Unit Atum Si Chipalong Pon Lo Pre-EC Arni Karbi Anglong along Ta Angdi CC Mikedeng Pen Police Day Mati Police Arani Talondun 1826 Aningkan Pre-EC Arni Henlo Assam Police Karjap Matya Mahang Kapathek Arni Lo Bharat Swathin Long Dedapi 1951 Aningkan Assam along Solajong Assam Police Ajakong Chelong Lo KP Chaudhuri Alangli IGP
ke khicheng arni pen ingthum damsi 2000 aningkan pen Assam Police Day nangtalon pangchenglo Karbi Anglong along Assam Police ke claim kedam ke messenger Phandifu SP Asai Hemalong Police adilung semikori dengpon pusi Karbi Anglong ISP GV Shiva Prasad Ganjala Kat News sa Pherangkia Pham Than Pachini alangli Police Day koson si katalon ke chengma lasa puthakta SP ahin pen Than Pachini thu Assam Police और डे हिसाबे बहुत बसुर परा सेलिब्रेट करी आही आसिलो आजिर दिनटुते Assam Policeor प्रथम IGP KP चौधरी पद लैसिले तो हे दिन तो Assam Police डे हिसाबे आमी प्रति बछरे पालन तो करिम আজি আমার পুলিশ স্টাফ জুয়াকালি দেরি লোকে এই দুর্গা পূজার ডিউটি তাকতো আজি বহুত এনথুজিয়াস্টিকলি মানে এই প্রোগ্রামত পার্টিসিপেট করেছে আজি আমার অফিস সম্মুখত আমি আসাম পুলিশ ফ্ল্যাগ পোস্ট করেছো সবে একেলগে মিলি আমি এটা শপথ লইছো আসাম পুলিশ দিনত যে আমি রাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কি বস্তু আমাৰ pledge থাকিব এটা আমি এটা pledge হিচাপে লৈছো আৰু তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিছো Birta Bangkela Pansi Kangton Poniglo, Lai Bomta News Channel, Dome Thakme, Kurwang 2.